ngan sedek lang hang nema dengan air apa nih itu. Hello beautiful family, welcome back to my another cooking video. Te mentagas ngi ngakwa ban pan AP kumno ban shet pasta lane spaghetti. Te sngew bhape yakane ka instruction hangni kumno ban shet yau pasta. Te ka banung kong ngi haban shet shwa ya ka Te ngi haban ai patsa pasta, te ngi haban shet kumba minute hado lai minute. Te ngin ai mlu bat ngin ai ghee mo ngai pdon kam da ghee te philaban pdon kam da vegetable oil lane philaban pdon kam da butter tingi haban shet kumba minute hado lai minute tingala da ban shet lai minute menta nga haban transfer haganeka strainer tenda phila da ban strain yakaneka pasta pihaban at saka badai tha. Te hadien ma phila da ban bu po ko ka badai tha te pihaban strain ha ya ka Te menta ngin shet patsa broccoli hakaju hi ka ba shet pasta. Te yau broccoli ru ngi haban shet kumba 10 minute hadu minute. Te hang ni ngim don kamshu ban aimlo na marba la don mlo lupa. Te bale ngi haban aimlo ladangi shet broccoli kumni. Namarba ladangi aimlo ka koloru kam change. Nakataka daw pihaban aimlo. Mentangin transfer no aha ka dai tha. Pet ngila da ban bu po ko dai tha menta. Te ka koloru ka ne bet kumne mo long green bet kumne. Te ngan ai phneng khan den. Te mentangin ai sa butter khan den. Te nakabanta ban shet pasta ngidon hangne mushroom ted te ngidon carrot te ngidon press bean te mentangin sedang shwa ban sde yau carrot te carrot ru ngin sde tang minute ma te ngin ai mlo khan diat hangne long hiban ra du ai makon biang te idu ila daban ai butter ngin ai pat sa press bean dengan ai mlo khan den tengi haban sde kumba lai minute ai tengin cover khan den mo 10 minute ai check manta ngan sde kumba sa 10 minute ai ma te menta la long dengan air sun man air patsa slapiat mushroom ru nga haban fry kumba 1 minute ai ngan ai mlo knden ala dapan sde mushroom dengan ai sa broccoli ngan sde lang hang nema tengala dapan sde ngan transfer no menta te kane ka ingredients bangin shet pasta mo te yo broccoli ple yo ihi ngila daban shet kumtoma te mentangi haban combine lot ikineki ingredients baro ban shet pasta tenga ai phneng khandian ega tengin ai butter ega yene moda Ashamay tam tengin ai runson khandian
ngim don atare hakajeng shisha ngi haban ai ata tambam don dengi ai beda meda mah chamot ngi ai lai chamot mah gani gani dengan ai mentah ngi ai dengan ai sak hendian toh ai do oregano oregano ngin ai hendian toh ngin ai sa Italian herb dengan ai sa Italian herb ai sa hendian do sablo toh ngila ada balai lo ya ka pihaban ajos bahama ai pasta mentang ngila daban shed pasta how to sauce mah dengan ai prasbin dengan ai broccoli bed mushroom dengan ai patsa karot haban mix bah chat peleng mah rak bani situ te kar kom shed pasta jongi kalong tang kum ne hi te phio I kum no ibang ne te ngala dep hiban share kane ka recipe menshwa haki videos parim jonga te ngakwa biang ma ban pan I biang ya phia kane ka recipe te na kata kadaw te ngila dep ban shed peleng ru ngala dep ban bu hakane ka peleng te menta satang ban bam hi te phila ban ai do ru kum do sniang lane do air kum to da ka ba phi fry kum to te menta ka sngi ngip kwa ban bam tang da kum ne hi long simple but peleng. Hello, welcome back to Rudba channel. the W chat pasta te momole de yo phi recipe tem pan slemi yo stang no ichi sundan yo ba mi de yo chwa ba mi yo duai chwa to ngin bam no menta isap nong ganito ham chi de bu chat chi bam cha te dep de da nong bang ha bang hama dua bam chi I nom tung ban creamy bhava sa to den dry bam no mem e phia ke daw mem e phia ke ay ke hala da bam bala
Banget dah. Thế mới đập lên đó. Kanya na raman healthy ba sa? Chả buồn choram na. With chat day kala de makan. Like Te ngila deban bam pasta menta te hakajing shisha nga shoot ya kane ka video momo bat pasta recipe hakajo kasngi tangba nga haban pen i separate pat na marba nga kwa ban pen i bahaya pi ya ka full recipe jang pasta bat momo na kata ka daw. Te bang pasta ne bang momo ne. Pasta. Ada piece ngotanat ban petkum kane ka mukbang video cooking but mukbang video te wat nam klet ban Like, share, but subscribe. dengan penkut no ikane ka video dengan saya kandu wat pi hakawe ka video tangkum nehi bye bye.